Tripurasa indigenous bosong rong jotona no lomoi hambai roi ang thaija thaini koknar gan ini ati sabai kaisa kobokjak sitting demonstration 2 tarik 9 2019 ai phungni atani simi sengui sung sarik ni charta jora sung oro sitting demonstration tongo sini nangkung mani amuni bagai sung khlaijak kanga kai sini naharmung charta tongo obono sung tini Tripura government hai ka central government ni thani sung obono no sung demand nung ko rise klayo abo angka first number point ngaka elevation of statehood based on TDIDC Tripura land ja samungo sung noi agro boso jora tei sung dore Tripura land ni khorang no sung edisia area no sung Tripura land khlaijani ni wan supani a wan sung lai mani je demand no dine hai na hai sing sitting demonstration bisingte sung buskang अधिवेशन बिधान सभा अकक्नति सानानै दा Tripura हास्टेनो kusung ke Tripura sabo songno mothang suknani baginai saitok situng dai risitung nei implement kai situng nei sing state government ake central government thani sing of dimano sing yafang ta kaisa ke Kokrok language should be included in its schedule in the Indian constitution with Roman script sini Kokrok script no sini Kokrok kokno schedule Indian constitution no dawinai tai Roman script by Suidani ingthung nei sing obono dibanargo sing oboni singnon kalani sing 2 number point narmani ngaka sini borokni kokno sing milinani khorangno khnarnani ba suinani sui bulinani abonga ka sini Roman script by simino ngo jeto sini lipi de secret script griba sing amno no sing basinanai sini Kokrok